sibobabe uma siyemtholampilo sihlangabetana netinkinga letinenge njengekuthi nje uma ufika esibhedlela kuba bede indlela yokunakeleleka njengababe uphatheke kahle ukhonjwe kahle iminyango lokufanele uyihambe ngoba usuke umuntu lophathekile logulako mina njengami ngenhlanhla lenhle ngidokotela wesintu umuntu lolaphako ngumlaphi wenzabuko ngathi ukuthi into yokuqala umuntu kuze kube nekuphilelana noma nekuvana ufanele ukuqala umnike uthando lo muntu ube nendlela ekuhlangabetana naye endleleni yakhe yokugula so ke edibhedlela kasi siningi nasifika ukhonjwa umnyango ungafinyeleli ekunakeleleni kwekuthi uyagula ube uhamba wedwana kude nalokukhomba lo mnyango so ke siyakhala sibobabe kwangathi edibhedlela bekungaba khona abantu lababa nelusito lekunakelela abantu nabagula likakhulu nekwekuthi ke sibobabe sinako lokuthi siyafisa lokuthi sinikeke lesigaba njengababa uthatheke njengababe nawufika emtholampilo kuze utokhona kusitakala labanenge bajika ngenxa yokungaphatheki kahle nekwekuthi ke sofikile esibhedlela uthole kwekuthi soyikhokhile imali soyikhokhile le mali ekugcineni uthole ukuthi le mithi ekusita wena kawunayo asinayo lesibhedlela bese ukhonjwa ukuthi hamba uyithole emakhemisi kuyabenta abobabe kwekuthi bagcine baqonza emakhemisi bangasayi dibhedlela ngoba lusito bangalitholi endalweni nje it is well believed for a man ukuthi indoda ilikhuni ke esibhedlela but ke nabu likhuni lesiphinde bese sihlangabetana nabo thina siya lesibhedlela nawe indoda ulikhuni kulayina how much more sekubitwa umuntu behind wena lofika muva longisisi bambita noma emakwabani but nonke niyagula bambite ngaphambili afika ngene umuntu iqanisuka indoda ihambe nakhona ke futhi githi I would say vele it's a coaster ride for thina madoda ukuthi ngingathi ngichazele umuntu wesimami kugula kwami shortly nje ngasho ukuthi phectelete ne drop idrop kufuna ukuthi ukuchazele kahle ngingaba nemahloni lokugula kwami ukuze into khona kusitakala ngikhiphe induku yami ngikukhombise so kulikhulu ukuthi indoda ikhiphe induku noma ngathi ukuthi ngiyagula into kuyangidla kulikhulu ukuthi ngingakhipha induku ngikhombise umuntu wesimami le stigma ke vele sinenge letibhedlela ikakhulu lamuhla sitawusilivela kangwane selinebantwana bonesi lesebafunziwe kungafani nakadzeni labo uvela uvolunteer nje ukuthi ubonakala ukuthi ungakhona lusito ube ngumgcugcuteli lamuhla abantwana sebafunzile they are very quick and basebenza ngebantu lebabona ukuthi batakhona connectana nabo wena uqhamuka uthi indoda umile uqhamana lobudoda bakho basekhaya phela wathi indoda ivele ingumphathi wasekhaya ufuna nalesibhedlela ufuna koshaya umthetho uthi wese unyanya ujika singajabula nasingathola ukuthi man to man woman to woman sikhona ngoba endoda ngidakhona ukuchaza ukuthi indoda yakithi sekungibambile lamuhla sekungiphinzile ngiyakhona ukuthi ibekele indoda ingive futhi hayi umuntu wesimami